birisi yakarda. Muhammed'nin onu kutuğan bit. Şulay mı ne? Mine, muş atır kızım jiberdiler bebi juvarga. Şuna su ültedireyim hele. Koramin de birer izgilik işleyim hele. Eyde. Tatar avlarında elbette munçalar şoktu yırak. Yurttan yırak. Alar indi yoğun aytı için koyadır bakşa başında su buyunda. Bütün eydiganda sudan yırak bulgan oramlarda munça yok derecesinde. Oğulga 7 munça 8 munça. Munçаны şiratlap yağlar. Bu elimizin 20. asırının 50 yıllarına kadar. Ondan sonra munçalar köpeye. Men özümde bolacakны hatırlayayım, biz şiratlı munçadaydık. Oltu bala bilen. Lekin halk şunun kadar uylap şuna kirtken, eğer de bebi munçasının munça yakın vakitinde tütünün kırıp şunun mırjasına da qarab ketsen de savap. Eğer de sen anda şirek kiyente bilen su kırtsan, birgine şirek kiyente su kırtsan, savaplarının savabı. Bu nerse diyen söz? Yana bala tapkan ana su taşıyor. Bütün avul halkı bu munçara su taşıyor. Savap işi. Bebi munçası savaplı munça. Kindik ebiler bebini de, bebi tudurgan xotını da munça kirteler, yuundıralar. Eң aldan balanı yuvalar. Eydegiz bebi munçası dip, ebilerini de deşeler. Bebe munçaсын kutlap, yumurqa, sabun, kuymak kitireler. Birinci munçada bebini yuundırganda, kindik ebileri türlü ırım sözleri eytip, balanı şabındıralar. Ayaz oğlum, жағып жібергенбіз міне мұншам. Әй, Қада өзіміз жағабыз деген не? мен сол оны міне қорағанша суда ташып қойғандар. Жағып жіберген болдым. Биттеріс. Ауылдың ар жағына бала көтеріп жүргенше өзіміз де мұнша жағып көрерсіздер. Башта оğlum, Бақижанның шешін қарарыз. Бәкін әзірлеп қойдым мен. Ondan соң анам білән келін алып кіріп жуырлар. Яра, бигерәк емес болар. Сенің білән мәтрушкәләп шәй ішіп отырырбыз. Не өйден соң? Күндәсі. Отнаға bir tapqır, kimnin de olsan bebi munçasına yalnız karışıp kire. Yalnız karışıp munçağa su kırtı mümkünlüğü yok. Özünün munçası yok, yalnız karışık. Bir özüne tura turgan karışık. Yalnız karışıkны kırtı. Bu aileге, bu balanın sihati savabı şeksiz. Yer en başta ele munça bit kızıl, ешқына кіртірге тырышқандар қызу munça sihati dip şuşu yalnız karışıklar kire. Onlar idi şistартып алалар да, кайбер традициялар шулай. Ondan soň yalnız sihatli munçağa, sihatga bala kirteler. Fayaz oğlum, Tahircanlı yigit yasıyıq әлі. Мына oğlum Fayaz, babam Mahmud mərhum seni alып қайтқаш, шуайттырып шәшілді қырғаны емені тұтып отырғаны емесіне. Міне, 20 жылда ұзмады, енді өзін ұлыны тұтып отырасын қаяды Tahirжан. Кырык күн булганчы бала туган шәше белән турса, йылак була, дип аның шәшен алганнар. Кайбер якта бу эшне берәр хатын-кыз башкарган һәм аны шәш әни дип йөрткәннәр. Икенче якта сакал-мыеклы кеше алсын, баланың шәше куе булып чыксын дигәннәр. Ә өченче төбәктә бөтенләй башкарым. Шәш алучы карт кеше булсын, балага Аллаһы Тәгалә аның яшен бирсен. Беренче шәшне ташларга кушмаганнар. Кайбер якта хәтта бөте ясап баланың үзенә такканнар. Orunlarından bana ey canım mene bit. Bek akılda bolar bunun başı bek zor oğlum. Atan bilen babandan da başlarak bulursun ahire. Соңгы вакыттарда шуннан да баланың шәше алуу турында бик күп мәгълүматлар барлыкка килә башлады. Аның файдасы турында, баш миенең эшчәнлегенә, зиһеннең ныклыгына бик яхшы тәэсир итүе турында мәгълүматлар бар. Әлбәттә, баланың шәшен ала башладык дип без хәзер генә әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, безнең халкыбызда ул күптән булган гадәт. Мәсәлән, безнең дә бөтенләй әти-әниләр коммунизм чорында үскәннәр, ләкин алар да бабаларыбыз әйткән васыят буенча баланың шәшен ала торган булганнар. Хәтта динне белмәгән очракта да.
карыйм. Бисмиллахиррахманиррахим. Yok. Ne bak kapsın gel. Bir gramla ver. Ne? Subhanallah, subhanallah, bir singil sesleri. Bir gram da kilmedi. Alamaz. Ne? 500 diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne 500 gram. Ne 500 milligram. Ne? Oldu bu. Ziyip koyuyor indi. Koyarı sesini alıp koymalı. Şuşu ses kulemi beraberine kümüş hisebinden en muhtaç kişi bizim oğuldaki miydi? Rabiga karşık bular indi. Yemek tuğun iştahı. Ne şu Rabiga karşıkka düşürüp verirsin Selahan, değil mi? Sesini hizmetlep, dürüp, sonlukka salıp koy. Bunu takıcan, üskeş. Ursetiribiz oğlum bine. Birinci alganda sesin şunun ettiğine 500 milligram bana yesinildi. O yılı uçsun sesler kilin. Ne yapsın ki şekilde olsun. Şunun kara sesli Allah irsak oğlum bular. Dünyaga kilgeç, yangadan tırmış başlanan kibik. Şuşu dünyaga kilgen simvolu bularak anın çeşini alalar. Şuşu çeşini ölçüler. Hem ölçegenden soň neçe gram çeş bolsa, şul gram ağırlıkta kimiş bilen yoki altın bilen sadaka bererler. Men аны kengaş iter idim hazır altın bilen berirge. Çünkü kimiş bilen ölçegende ol bik es summa kelip çıga. Şoňa görä mümkinçiligin bolsa аны altın bilen bersen hayırlyrак.